قال الله سبحانه وتعالى بعد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat, o iman keltirgenler İslam dinine tolup kirgile jana şaytandın azgırıklarının arkasından düşpögüle. Çındığında al şaytan sizlerden açıktan açık düşmanılar. Adamdın baktılılığı Allah Teala'nın buyruğunu atkarıda. Allah Teala'nın buyruğu ar birisi toluk din menen yaşasak. Yaşaozda din toluk bolsa. Namazdan tartıp, imandan tartıp, kanday mamleket başkarılış gerek, oşoğa çeyin, ar bir özünün jeke yaşaoz, üybülölük yaşaoz, komşuluktağı yaşaoz, jaratkan jana jaralgandardın bardығы menen bolgon mamilelerde Kur'an jana hadistin negizinde yaşasak, mına oşonu toluk din dep aytat. Dindi түшүнүү үчүн siz menen biz Kur'an hadistin түшүнүгүнө muhtaçmız. Din degen bul Kur'an menen hadistegi aytılgan nerse. Allah'ın buyruğu, joldomolorу, nasihattары, korkutup eskertүүлөрү, oşolordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem түшүндүрүп берген. Аны dagı sahabalar dagı biraz maydalap, amal türünde dagı görgözüp, bir jerde dagı bir peygamberin aytkan sözünü dagı çeşmelep, bir ayatlarda peygamberimizden algan talim tarbiyatın negizindeki tarbiyat menen, түшүнүк menen bir ayatlarda түшүндүрүp, sahabalar түшүндүрүp ketti. Sahabalardan keyin sahabalardı көргөн, sahabaların dövründe kitaplar жазылган жок. İşenimge baylanıştуу kitap, amaldarga baylanıştуу kitap, daarаттын маселелери, daarат alına turgan suular kanday bolot, suu жок bolsa tayammum kanday bolot, namaz musafir erkek, ayal, ooruluksuz, den soluğu жок, üzürlü adam, bulardın maseleleri kitaplar жазылган жок sahabaların doğrunda. Andan keyin tabiinlerin doğrunda baştaldı. Oşol doğruda birinci bolup İmam Azam rahimahullah Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Nu'man ibn Sabit al-Kufi birinci kitapta oşol kişi başladı. Birinci fiqh meselesinde vardık fiqh dep durup akida misalı jürökö baylanıştуу ilim. Fiqh ilimi denege amalga baylanıştуу ilim. Dene kандай kıymıldaş gerek. Oşoga baylanıştуу ilimdерди butaktap gelip çıkkan ilimde fiqh ilimi dep aytılат. Negizgi ilimde Kur'an hadisten alıngan adamdın işenimine baylanıştуу olan ilimde akida ilimi dep aytılат. Jalpak til menen aytkanыбызda. Oşo Abu Hanife rahmatullah akidada dagı özgöçö fiqh meselesinde fiqhga çeyin Abu Hanife rahmatullah birinci akidada da imam bolgan. Anan keyin anan fiqhge bekem bolup, anan fiqhge bekemdelip, anan fiqh mesele boyunca birinci bolup durup ar bir meseleni tema kılıp koyup başlagan Abu Hanife rahmatullah bolgan. Ar bir mesela Kitab-ı Taharat, daarat alуунун kitabı. Daarat alууга baylanıştуу болгон маселелердин jıyını dep durup özünçe bir жазып. Kitab-ı Sala, anan namaz. Namazdan içinde anan bölümдөр, imamçılığı, başka nerse bölüp parzları, sünnetleri, vacipleri depçi. Peygamberimiz aytkan emes da namazda mınça parz bolot. Namazda mınça vacip bolot, namazda mınça sünneti bolot dep Peygamberimizden aytılgan emes. Bir de mınday söz yok. Jıyıntıktуучу. Bir oşonun bardığını Kur'an hadisten izildep çıkış gerek eledi. Farz degen emne özü. Farz kaysı hükümden ulam gelip çıkat. Mındayça aytkanda öte bir zor, öte çoğun bir mehnetli başlaganda Abu Hanife rahmatullah. Oşondan İmamul Azam degen at berilgen bütkül ulamalar taraftan. En ulu jol başçı dep. İslam dinindeki en ulu jol başçı dep Abu Hanife rahmatullah'a at berilgen. Anan uşintip oşol doğruda tabiinderde, tabiin dep sahabalardı көргөн adamlar. Tabiin dep sahabаны көргөн tabiinderdi көргөн adamlar. Oşolordun doğrularında anan uşintip ilimge bolgon öte zor bir salım jasalıp ilim anan oşol uçurda önüktürülgön da. Örçügön. Bugün siz menen bizden Cuma bayanımızdagı teması İmam Maturidi rahmetullahi aleyhinin akidasını karmanu jana negizele mazhab emnege karmalat. Mazhab da atpaylı emnege mazhab karmanabız oşol tuğrasında. Azırkı zamana bul emne üçün aytılıp atat. Bul bilesler birdiktүү tema muftiyattan berilet. Бүткүл meçhitlerde Kırgızstan boyunca birdiktүү tema boyunca söylönöt.
Бұл теманын коюлушунун зарылчылыгынын себеби азыркы учурда Ахлу Сунна вал Жамаат деген атты урдап кээ бир адамдар мына биз Ахлу Сунна вал Жамааттанбыз дегендер пайда болду да. Азыркы учурда мазхаб деген сөздү айтуудан кээ бир адамдар коркуп калды. Мен бир мазхабтанмын деген сөздү кудум эле бир күнөө сөздү айтып аткандай, бир адашкан адамдын сөзү сыяктуу мазхабтанмын деген сөздү айткандан коркупчу. Мисалы Чубак устазыбыз айткан эле, Саид Багдаш деп Чубак устаздын устазы, ошо Саудияда окуган, Уммул Курада, Меккеде. Ошол устазыбыз айткан эле өзүнүн устазынан риваят кылып дейт. Чубак устаздын рахматтыктын устазынын устазы айткан экен да. Ал киши эмне дейт? 3 сөздү деп 3 нерсени азыр жашырыш керек болуп калды дейт да. Араб мамлекетинде 3 нерсени жашырыш керек болуп калды. Биринчиси кайсыл? Захабак. Алтыныңды жашырып кал дейт. Сен алтынды ачка чыгарып койсоң урдап кетет. Душмандар пайда болот, кол салышат. Экинчи захабак. Каяка кетип атасың, ошону дагы жашырыш керек болуп калды дейт. Кандай өрчүп атасың, кандай өнүгүп атасың, кандай өсүп атасың, аны дагы жашырбасаң, максатыңды дагы билип алса, сени көрө албаган адамдар сага да душмандык кылып коет. Үчүнчүсү мазхабак, мазхабыңды дагы жашырыш керек болуп калды дейт да. Мазхабыңды айтсаң эле, бир мазхабты карманат экендигиңди айтсаң, ошондой багы магистратурага деңгээлге чейин окуй турган, окууларга кабыл албай кое турган деңгээл болуп калды да. Мазхабты айтылса, мисалы Саудия мамлекеттеринде, Араб мамлекеттеринде, анда бул мазхаб карманат экен деп магистратурага киргизбей коет да, доктор болбой каласыз илимдечи. Фих илиминде докторлук сизге ыйгарылбай калат, бир мазхаб карманып алат экен депчи. Бул мазхаб эмне үчүн кармалат? Мазхаб эмнеге кармалып келген? Табииндердин доорунан бери эмне үчүн мазхаб кармалып келген? Ошол туурасында кыскача баяндама. Уламалар, усул уламалары адам баласы Кур'ан жана хадистен түзмө-түз бир маселени алууда адамдарды экиге бөлгөн. Биринчиси ким араб тилине байланыштуу, Кур'ан, хадис араб тилинде. Араб тилге байланыштуу окушту дагы билбейт, жазышты дагы билбейт. Же болбосо окуганды, жазганды билет, түшүнөт, бир канча маселелерди билет, бирок Кур'ан жана хадистин өзүнөн түзмө-түз маселени чыгарып бере албайт. Бул экөө тең бирдей өкүмдө. Булардын атыны мукаллид деп коюлат. Ээрчүүчүлөр. Себеби өзү айтып бере албайт. Бирөөнүн сөзүнө таянбайынча, бул аят боюнча палан тафсирчи мындай деген. Бул аяттын өкүмү боюнча палан муштахид алым мындай деген дебестен түзмө-түз Кур'ан менен хадистен өкүм баяндап бере албайт да. Биринчи топ адамдар ошондой топ адам болот. Бул көпчүлүк болот. Экинчи өзгөчө топ адамдар, алар кимдер? Алар муштахидтер. Муштахид дегени Кур'ан, хадис, ижма, кыястан дин каяктан алына турган болсо, ошол жердин булагынын өзүнөн түзмө-түз алып туруп сизге маселе баяндап бере алат. Бул болбойбу балдеке десеңиз, дароо айтат Кур'анда мындай деген, ошондуктан бул болбойт. Ушуну кылсам ушундай соода саттык маселе болбойбу десеңиз, мындай мамиле боло берет, себеби Пайгамбар Алейхиссалам ушул учурда ушундай деген, буга таандык мындай сөз бар, мындай аят бар, мындай бар деп туруп, Кур'ан, хадистен түзмө-түз сизге айтып бере алат, аны муштахид деп айтылат. Демек, билген, билбеген да бизче айтканда. Бирини мукаллид деп аталат, экинчини билгендерди не деп айтат? Муштахид деп айтылат. Муштахид болуш үчүн, муштахиддин даражасына жетүү үчүн 14 шарт каралат. Кимде ошол шарттар чогулган болсо, ошолорду муштахид деп айтылат. 14 шарт. 14 шарты бар, ошо табылсын, ана муштахид. Дарат болсун, ана намаз окуйсуз. Дараты жок эле намаз окусаңыз жарабайт. Ошондой эле муштахиддин деңгээли сизде табылбай туруп, шарты табылбай туруп, Кур'ан, хадис боюнча сөз ача албайсыз. Маселе өз алдынча баяндай албайсыз. Муштахид катарында болупчу. Ар бир эле адам Кур'ан, хадисти ачып алып эле, Бухарини ачып алып эле маселе айтканга эч кандай акысы жок. 100% акысы жок. Кур'ан боюнча өзүнүн ою менен чечмелеп, туура чечмелеген болсо дагы ал ката кылат, ал күнөө кылат. Муштахид болуш үчүн биринчи шурутул иштихад ал-илмия, илимге байланыштуу 8 шарты бар. Анан шуруту шахсия, өзүнүн адамдык касиетине байланыштуу 6 шарты бар. Ошол 14 шарт кимде чогулса, мына ошонун айткан сөзүнө толук ыналып, ошол адамдын маселеси, фатвасы кабыл кылынат. Биринчи шарты,
Al kitabı, Kur'an. Kur'an'dan ilimi bolsun. Kur'an'a baylanışlı ilim bolsun. Kur'an degende ele bismillah degende Kur'an'dan misalı sözlerin bilsin. Har bir neselerde misalı mazhablardagı, ortodagı, amaldagı kelişmeslikler neden gelip çıkат? Akidada gelişmeslik çok. Akidada İmam Abu Hanifa, İmam Malik İbni Anas, İmam Ahmad İbni Hanbal, İmam Muhammed İbni İdris Ash-Shafi'i, bulardan bardığı, mazhablardan bardığı boyunca akidada bir değil. Ahl-i Sünne vel Cemaat'ın akidası bir değil. Maturidi, Aş'ari akidalarda biraz karama karşılıklar var. Bu karama karşılıklar ihtilaf lafzi dep koydu. Sözdele gelgen karama karşılık. Biroq maksatları, tüp tamırı bir. Söz başkaça olup kaladi. Misalı Mahmud Kashgari meçhidi qanday dep surasa, biri aytып atat Mahmud Kashgari meçhidinde mihrab var, aябай жакшы жасалган. Ошону алдында 10 капталында барсаңыз чоң минбар бар деп атат да. Экинчиден сурадыңыз Mahmud Kashgari meçhidi кандай десең, ал айтат Mahmud Kashgari meçhидinde чоң эшиктер бар, ошонун алдында аябай жакшы бир саат илинип турат. Ал жерде намаздын, икаматтын убактары белгиленген дейт да. Сөзү карама каршы. Бирөө мечитти михраб менен сүрөттөп атат, бирөө болсо эшик деп атат. Бирок максаты бир. İhtilafil ibarat bi ihtilafil i'tibarat деп коет. Сөздөрдүн карама каршылыгы эске алган, э'тибар кылган, эске алган нерселердин карама каршылыгынан улам келип чыгат дейт. Yani biri meçitti kıbla tarafını karab alıp durup aytып атат. Ha biri bolsa gire beriş tarafını karab alıp aytып атат da. Oşondan söz karama karşı gelip çıkıp atат. Oşonda ele mazhab akida meselesindeki karama karşılıklar eski algan nerseler başka болгон için sözlerinde karama karşılık gelip çıkar. Bирок tüp tamırını alıp gelgende akida bir. Ha meselede karama karşılık gelip çıkar. Meselede. Mazhablar 4 mazhab var hazır amal kılınlar. Uşul 4 mazhablarda meselelerde amalga baylanışlı meselelerde karama karşılıklar gelip çıkart da. Alardan gelip çıkışı neden? Misalı bir meseleni Allah turgan bolsa darat meselesinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytıyor. Ya eyyuhellezine amanu idza kumtum ilas-salah faghsilu wujuhakum ve aydiyakum ilal marafiq ve amsahu bi ru'usikum ve arjulakum ilal ka'bayn. O iman keltirgenler namazga turuunu kaalasаңар, anda жүзүңөрдү жуугула, колуңарды чыканак менен биргеликте жуугула, башыңардын кай бир бөлүгүнө масх тарткыла, сууланган колуңарды тийгизгиле, жана бутуңарды томук менен кызыл ашык менен биргеликте жуугула дейт Куранда. Ушул жердеги айтылган 4 нерсе айтылды. Жүз, кол, баш, бут. Ушул 4-төнү бири-бирине байлаганда ва деген сөз менен байлады. Ва, жана деген сөз да. Jana depçi. Bunu жүзүңөрдү жуугула, jana колуңарды, jana башыңарга мас, jana бутуңарды жуугула депчи. Ушул jana деген сөз вау huruful maani деп коет. Арабтардын тилинин өзгөчөлүгү, арабтарда тамга дагы мааниге ээ да. Тамгалар дагы бир канча мааниге болот. Bir тамга бир канча маанилерди чыгарат. Ошол тамгалардын бири вау тамгасы. Имам Абу Ханифа рахматуллахи айтат. Имам Мухаммад Misal Şaybani rahmetullahi bul dagı misal lugatta tilde imamlar, adabiyatçılar. Uşu kişiye de aytat vav tamgası lil jam'i mutlakan mutlak çoğultuş için gelir. Boş erkin çoğultat ökümgö. Özüne murdağın özüne giyinkisini bir ökümgö çoğultup beret. Misalı ayta turgan bolsok Zayd jana Abdullah girdi dedik da. Uşuga vav menen işlettik. Bunun manisi emne? Zayd menen Abdullah girdi. Birok birinci kimisi girdi kavar jok. Çoğu girdi bir kavar jok, bölük girdi bir kavar jok. Oldu kirüde gana eko bir da. Uşunçalık gana manisin beret deydi. İmam Şafii rahmetullahi aytat, aldağı tildegi imam, al kişi aytat, jok, Arap dilindegi vav tamgası, jana degen söz, çoğultat, birok tartip menen birgelikte. Çoğultat, tartip menen birgelikte. Anı manisi kanday? Zayd, jana, Abdullah girdi dese, anda Zayd birinci girdi, anan Abdullah girdi deydi. Tartip var bul jerde deydi. Tartipti bayandaydı. Demek ayatta alganda emi usul da erece. Ayatta kabul kılganda kандай olup kaldı? O imandolar namazga turuunu kaalaganda İmam Şafii rahmetullahi aytımında birinci жүзүңөрдү жуугула. Andan keyin kolуңарды жуугула. Andan keyin başыңарга мас кылгыла. Andan keyin бутуңарды жуугула. Tartipti сактап алсаңар, орус даратыңар болбойт. İmam Abu Hanife rahmetullahi da жок, tartip farz эмес дейт. Ne için? Kur'an'da jön ele vav menen geldi. Oşol ele sözde aytat. Jana dedi. Jana degen sözü uşulardı kılsaңар boldu. Jana degen sözden tartipte manisi çıkpayt deydi. Şuna taýsızbı? Birinci kitap, Kur'an'a bolgan birinci түшүнүгү болуш керек. Kur'an'a baylanışlı ilimlerge iyi boluş gerek birinci adam. Mujtahid boluş üçün.
Ekінші sunna. Ekінші Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelgen derselerden kabarı oluş gerek. Üçüncüsü olsa al-icma. İcmanın ilmi olsun. İcma degeni ittifakul mujtahidin min ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ala amrin fi asrin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinin mujtahid alımları bir doğruda bir hükümge çoğulganda icma dep aytılат. Yani jalpı mujtahid ulamalar bir doğruda bir hükümge çoğuldu. Uşul bolot dedi da. Bul dele Kur'an siyahtı dalil bolup kalat. İcma boldu. Uşunun bekemdigine dalil bolup kaldı da. Anan kıyas dördüncü şartı. Kıyas degeni bul takdirul far'i bil asli fil hukmi vel illa. Hüküm jana illatta butaktı negizge, butakçasını negizge alıp barıp durup salıştırıwını aytат. Yani kıyas meselesi. Misal Kur'an'da hamırda aytты. Oşo hamırga biz araktı kıyas kıldık. Başka bir mas kıluvçu nerselerden bardığını kıyas kıldık da Allah Taala hamırda aram kıldı. Ne için? Muhamaratul akıl. Sebep adamdın akılını eğilip kalat. Kaysylı nerse adamdın akılını eğilip adamdın meysinin ang sezimini çıkarıp salsa al içimdik, al nerselerdi koldanının bardığı aram dep durup kıyas kıldık da. Misal kıyastın ilimi dördüncüsü. Beşincisi olsa marifatı usulül fiqh. Fiqh'ı bilsin, fiqh'ın usulünü bilsin. Usul degeni ne? İlmun yubhasu fihi anil kavaidil lati yetavassal biha ilal istinbatil ahkamil amaliyati anil adillati şer'iyya. Şariat dalillerden amalga taandık bolgon hükümdörgө al arkылуу жетиле турган эрежелерди талкуулай турган илимди usulul fiqh деп айтат. Буларды не үчүн айтып атабыз? Муштахид ким экендигин түшүнүп алыш үчүн. Жөн эле биз терминин эле айтып атам. Аны чечмелеген жокпуз, ага киришкен жокпуз. Ошол усулду ким билсе, ошол ана муштахид боло алат. Алтынчысы болсо марифатул луга ва улумиха. Тил жана тилге байланыштуу бардык илимдерди билсин. Жетинчisi болса насих мансухту билсин. Насих мансух дегени кебир аяттын өкүмүнү жокко чыгарат. Кебир аят кебир хадистин өкүмүнү жокко чыгарат. Кебир хадистин өкүмүнү жокко чыгарат. Ошо насих мансухтарды эмне, кандай болот, шарттары кандай, ошолордун илимини билсин. Сегизинчisi болсо марифаты мусталахал хадис, хадистердин терминдерини билсин. Сахих деп эмнени айтат? Каяктан келип чыкты сахих деген термин? Заиф деген каяктан келип чыкты? Хадистер негизи жалпысынан үчкө бөлүнөт, кандай болуп бөлүнөт, эмне болот? Ошолордун илимини билген адам болсун. Ушул 8 илимди ким өзүнө чогулткан болсо, мына ошол адамды илим жаатынан бул Кур'ан хадистен сүйлөсө болот деп түшүнөбүз да. Бул муштахид деңгээлге жетти деп айтабыз. Ал эми адам болуу жагынан дагы өзүнүн 6 шарты каралат. Балакатка жетсин, адалат болсун, дыбит болсун, иткан болсун, таква болсун, салах болсун. Булардын ар бири терминдер ислам дининдеги. Yani adamdın takvachılığı, dindarlığı, çinçildigi, oşol adamdın tuğra түшүнүгү, oşonun çeberçiligi, Kur'an hadiske olgan түшүнүгүнүн tuğralığı, tabiatının buzulbagandığı, nafsisinin buzulbagandığına dalalat kılıp tura turgan, oşolordu çoğultup bere turgan 6 şart var. Oşol şartlardın bardığı 14 şart kimde çoğulsa, mına oşol adamdı mujtahid dep aytılат. Oşol adam Kur'an, hadis, icma kıyastan negizinen bulaktan meseleni aytsa oşoga ruhsat da. Ошол адам айта алат, мына бул адал, бул болот, бул болбойт, бул туура, намазды мындай окуш керек, мындай кылыш керек деп ошолор айта алат. Экинчи адамдар мындай эмес, мукаллид. Мукаллидтин өкүмү эмне? Мукаллидтин өкүмү билбегени билгендерден сурасын. Yani муштахидден сурасын деген сөз. Ал эми биздин замананы карап көрө турган болсок, муштахиддер жок. Сурайлы десек муштахид жок. Дүйнөдө азыр муштахид жок. Иштихад деңгээлине жеткен Kur'an hadistin түзмө-түз өзүнөн айта турган, шарты чогула турган деңгээлдеги адамдар жок. Демек не кылыш керек болот? Анда сиз менен биз ушундай бир адамды табалы, ошол адамдардын иштихадтары кылган мээнеттери сиз менен бизге чейин жетип келген болсун. Алланын каалоосу экен, муштахиддер толтура болгон, бирок алардын шагирттеринин мээнетинин бир аз алсыздыгынын себебинен алардын мазхабтары, тутунган жолдору кармалбай, сакталбай калган бизге чейин. Жоголуп кеткен. Толугу менен кебирлердики кебирлер. 4 мазхаб гана сакталып калган. 4 мазхаб толугу менен башынан аягына чейин İmam Abu Hanife rahmatullayhi, İmam Malik ibn Anas'tıkı, Ahmad ibn Hanbal'dıkı, Muhammed ibn İdris Ash-Shafi'i rahimahumullah uşul 4'ünün gana mazhabı saktalıp kalgan. Tolluk 100% dalilder menen. 100% erecesi menen. Birbirine bir yerde karama karşılıksız milyonluğun meseleler. Oşol misalı İmam Abu Hanife rahmetullahi mazhabı degendin manisi bir adamdı elçi otağız degen söz emez. Oşol uçurda sahabalar kanday düşünse, peygamberimiz kanday aytsa, oşol düşünüktü saktap kitapke düşürgön,
ошол түшүнүктөгү уламалар азырга чейинки миллиондогон уламалар азыр мээнет кылып келатат деген сөз да. Yani dünya yüzündeki Müslümanlar 4 mazhabga bölünüp kelgen özü көп учурда эле. Je Şafii rahmetullahi'nin mazhabын кармагандar болгон, je Malik ibn Anas'tыкын, je Ahmad ibn Hanbal'dыкын, je Abu Hanife rahmetullahi'nin eken. Osman imperiyası 7 kılımga jakın başkardı Abu Hanife rahmetullahi mazhabının negizinde. Көп doğrularda İmam Abu Hanife rahmetullahi'nin mazhabı daima jer betindeki karmalgan, mazhab karmagandan içinin көп bolup keledi. Jana dagı mazhablardan içinin biri dagı aytpayt, meniki gana tuura kalgan var adaşkan depçi. Biri dagı mınday debeyt, azırkı ele çıkkan adamlardan başka. Azır ele şunday sözler payda oldu, meniki gana tuura kalgan var adaşkan degenlerçi. Mazhablardan bardığı bular iştihatka kurulat, ihtimalga kurulat. Al aytat, menin meynetim boyunca uşul nerse tuura de. Başkasında tuura olması ihtimal. Oşonduktan biri-birine namazda uyu veret, hiç mesele yok. Namazda biri-birine uyu veret. Misal kaysı mazhabtagı imam çıga turgan bolsa, ayırması yok, arttagılar uyu veret. Mazhabtın ortasındagı talaş tartış meseleni saktaştın dagı zarıçılığı yok. Özünü misalı mazhabında kan çıksa namaz daratsınbayбы? Al çıga veret, arkasında daratsınat dей turgan adam uyu veret eger mazhab karmana turgan bolsa. Bu 4 mazhabta tuğanlar. 4 mazhab uşintip siz menen bizge чейин келгенде, жөнөкөй жалпак тил менен айтканда. Билбейбизби? Билбегендер демек билгендерден сураш керек. Билели, сурайлы десек билгендер азыркы заманада жок. А кимдер бар? Китептен караш керек болот. Kitapları kimlerdeki bizge çeyin jetip geldi. Толук кандуу деңгээлде ustaz şagirt bolup, sabaktın berilişi, oşol kitaptın түшүнүгүнүн көчүрүлүшү dagı üzülbөгөн санжыра менен, жана kitaplar dagı 100% деңгээлде 4 mazhab gana saktalıp kalgan. Oşolordu Ahl-i Sünne vel Cemaat'ın fiqh meselesindeki mujtahid ulamaları dep aytılат. Oşolar urmatlı tuğanım siz menen bizdin jergebizde, bizdin elibizde, mamleketibizde ezelten karmalıp kelatkan İmam Abu Hanife rahmetullah aleyhinin mazhabı. Oşol mazhabты karmana turgan bolsa, oşol ele Abu Bakr radıyallahu anhu'nun mazhabı. Oşol ele Hazreti Umar'dın mazhabı. Oşol ele Peygamber alıp kelgen din. Oşol dindi bolgonu bular düşündürüp bergen. Öz alınca birdeke başlagan emes. Özü bular düşündürüp bergendikten andan kийинки doorda oşolordun aytkan sözü de olturup mazhab at koyulup kalgan. Bolboso bular öz alınca bir dindi başlagan emes. Kur'an hadisти siz menen bizdin tilibiz menen oşo özünün eline, özünün jerine jetkiriп bergen adamlar da. Şondan inşallah Allah'ın barımızga tınçlıkты bersin. Allama Kavsari rahmetullahi aleyhi bir manili söz aytat, oşo söz menen ayaktaylı. Allah mazhabiye kamtaratu alla diniye deyip. Mazhabsızlık deyip. Bu mazhab karmabagandыk, kamtaratu alla diniye, bu dinsizliktin köpürösü deyip. Yani dinsizlikке ketip atkan köpürö. Napsi gana başkargan, şeytan başkarıp kalgan, her bir adam özünün oyuna, özünün kaalosuna düşünüp kala turgan, bir din çaçırap jok bolup kete turgan dengeldegi barıp urmatı dagı jok, adebi dagı jok, baadık nerse talkalanıp sınıp kete turgan, jaşoga alıp barup turgan bir köpürö деген mazhabты karman baştıkçı. Ошондуктан урматтуу туугандар, баадыбыз өз mazhabыбызга бекем бололу, mazhabдагы бекем таква уламалардан сурап жүрүп, жашообузду толук динге алып келели, толук динде дүйнө жана ахиреттин бактылуулугу бар, ортодогу ынтымак биримдик дагы бар. Аллахым барыбызга амалга мүмкүнчүлүк берсин. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin bi rahmetike ya erhamer rahim.